CCU asong ben puthot tong sikot ben pherangki amai phapon si kangkir kache en pontu patumini pai krehini thang achikluk kedam kan sirkep ani chandong patori kaning je asam ki along each ad ke pawedan pok labak solar ASSAD pusi siksedel ke parlo angkang bitiar pen non ke ASSAD asam siksedel area department pusi padopon pok kaning je alam the apothat CCU atok ben pherangki amai. Considering the appeal received from the KARBI Roma and the KARBI Cultural Society, the proposed 10 hours KARBI Anglong Bon on 13 February 2021 has been deferred, and the next date and duration of the bond will be communicated later on. But the stand of the CCU to recourse to a full-scale agitation still stands. If the government of Assam fail to Coordinating Committee for Unification CCU ahin pen press conference sipatu sala dak non Assam cabinet atum Chandroban Patuari pen kapangda la HAD department bang pavelu poputhat ni tum ning pungsi la hampang solong ketu an celang sini tum kangkir penap pen ki pijalam tu seta son thom alam pen son pialam pen litum non laso kangkir bang litum postpone kokpo papidang kokpo athe bang ke kenelaf tum non government pen chikibo bisa group Delhi dambo la siala antum kicing kelong kena panahok de pan ba laso kicing kia bang ka kecedon do japan laso bang kuna ne kache tonti do kokna pu lasu kemat hadun pensi itu lasu penaba kangkir bang itu postpone depo lapen non youth festival atum non ditom ni pia pia te dopo ke dopo lasi la pera bidasi rom pia ke hai pongchun bang ke sia salang ita ponpen nang cheru nang chu negri tu la festival prang bang ke nang tum pineson ma thapen lengun bosote ningrong pigi ate festival non masi dolo pusipu lapen KARBI Roma Sarama etum kra tum alang etum mangta penap non conference do bom penap bangke open meeting la sikat do KARBI Anglong arong asaran tong pen alang tum rally doji la si halasu along bang ketam ke bang katora dokogi jong si bangkir dokog lote pu la si application be with application MC banglo nang rilo la soni son thom la pen anatum song atum la non my meeting atum la pen piso pangri atum alang le tum mangta nang chuni rido la si nitum penap nitum bhonta kep pangkirji pu lasu kepangdak la solam bangke postpone del papidel lo la si mo por pe de nang ni tum la solam the ke tu tuji bang kan tum na pachini tu po la penil tum sita la so asam cabinet pen la il tum aphan KARBI Anglong phan nalang plot pen ala tum la hai ke claim ta por bangke la so bangke li tum condemn la ni tum kroikre la so phan ki chesong pon bom ji la pen irui pen ilitum elected atum ilitum MDC atum la pen ilitum MLA bang ho kapen minister inut MP pen jenglok kanto etum la so puthak Assam government long damsi chief minister long damsi chief minister home minister pen jenglok halat damsi la so puthak chingbai nei chi review nei ji athela bangke ilitum inglong asu en sales pen KARBI Anglong sor phan nangalang roblo la sila so puthak bangke ilitum raratum sa aningi pungdu ke
la so puthak mantu da koi tre la so lam thanam thek nai gi la pen la so puthak jong si ala le tup tha ta confusion bek the ala tu jong si review bek the putel so ge so ma ke la ke don te ni tum CCU bek chenglok am phang aso ko an dat ki ko an ma ge tu ni tum any level en tum je so ponji pon si rat phan pe chini lo 10 ঘণ্টীয়া কাৰ্বি আংলং বন্ধ অহা 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা হোৱা কথা আছিলে কিন্তু বিভিন্ন কাৰণবশতঃ বিশেষকৈ বৰ্তমান যি KNLF-ৰ যি শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ যি আলোচনা বৰ্তমান চলি আছে এটা ডেলিগেশ্যন দিল্লীতে তাতে বাহৰ পাতি আছে আৰু এই আলোচনা এটা কনজেনিয়েল এটমছফিয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে এই সময়ছোৱাত বন্ধ ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লোৱাটো অলপ আমি ভাবিছোঁ সঠিক নহ'ব বা KNLF তৰফৰ পৰা দিলে কৈছে যে এটা এটমছফিয়াৰ ভাল এটমছফিয়াৰ হ'ব লাগে আৰু এটা কথা হৈছে যে বৰ্তমান যি আগন্তুক হ'বলগীয়া যি কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰাও অনুৰোধ এটা আহিছে যে মনটো কিছু পিছুৱাই দিবৰ কাৰণে আৰু আনটো হৈছে কাৰ্বি ৰঙাচাৰামে গাঁওবুঢ়াসকলৰ অধিৱেশন বৰ্তমান চলি আছে অহাকালি তেওঁলোকৰ মুকলি সভা আছে তেওঁলোকে আমাক টানি অনুৰোধ কৰিছে যে অহাকালি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তাত যোগদান কৰাৰ কথা আছে তাত তেওঁলোকৰ ৰেলী কৰাৰ কথা আছে গতিকে এই যাতায়াতবিলাক অলপ ব্যাঘাত জন্মিব আমাক অনুৰোধ কৰিছে যে আপোনালোকে পাৰিলে এই প্ৰস্তাৱিত বন্ধটো আপোনালোকে কিছু সময়ৰ কাৰণে উঠাবৰ কাৰণে আমাক কৈছিলে Labang Samay long Saising Rongpi Convening Committee for Unification Rabindro Rongpi Khorsing Teron Lapet Man Kiduk CCU Klemang Puatu Titong Lung Labang Samay ke pala ke Asam Kopen ke Pangdak Pon HAD ke Pavedet Po HAD ala ASSAD Pusi Airport Po Pusi Lam The Chandramohan Patwari Kaningje Alam The Tikroidun Tek Pusi Rat Ang Ipachini Labang So Perang ke Amay Pen ada porpai phopen anikang sam porpai ke thoman ghonta ke pafarman karbeng la pendi mahasokan ke pada ponji pusi pherang ke ang injit pot karbeng la mas council la pen DHAC MLS ke do on la pen MP atu nonamat labang sok thak lam the chibidun serak nang ji pusi CCU pen ke hang pon pado kali polote sodak pen chesong pon ji la pen adai setamik che nang ji pusi injit pot Lapenon ke dobom HAD Minister Sumrong Hang Setamik Labang so kibidet amaya long dudu Seda kopia podsik lam tepe Kisong dun dedet long pusik ninjek pon Bontanon puthot CCU bentong sikot Karbeng lapen dim haso kangkir avelo pusik Patowe Porfai ser kebra ajitim apor herang kiama Ingni ponsik kangkir avelo pusik puthot Pangdak pangtu CCU pen Kepacini alam te non apor tong sikot pen Kangkir kepangedet nangkok alam te Kapang dak pon lagi KCS KRAA lapen KLNLF atau kachinung ripen ajoksi kangkir CN tu nang koglo pusi herang ki amayalong pangdak pon CCU pen kangkir CN nang jipu alam the lakhai si KLNL atau non central government pen dogs dobom alam the aputhak phai hini KRAA atau kedam kewang kasiksak dokokna pu alam tia puthak phai ke thong KCS pen isi kachaningri Karbi Youth Festival aputhak se puthot CCU pen kangkir CN pon thulu pusi pandak pon thulu bonta labang so kangkir puthot arni pado thuji pusi CCU pen pachini pon thu news next board KARBI Daily News